Ubufaransa bwashyikirije Madagascar imibiri y'abantu batatu yari imaze imyaka 128 ibitse mu ngoro y'i Paris nyuma yo kwinyaga mu gihe cy'ubukoroni. Iyo mitwe irimo n'utekerezwa ko ari uwahoze ari umwami Towela wa Madagascar n'indi ibiri y'abakomoka mu bwoko bw'abasakalava. Madagascar yahawe imibiri kwa 26 Kanama 2025 umuhango wabereye muri Minisiteri y'Umuco y'Ubufaransa. Mu 1897 ingabo z'Ubufaransa zigabye mu baturage bo muri Madagascar zica abantu benshi barimo n'umwami Towela wishwe aciwe umutwe ujyanwa i Paris nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Umutwe washyizwe mu ngoro ndangamurage y'Ubufaransa hamwe n'indi myinshi yakusanyijwe muri icyo kirwa kiri mu nyanja y'Abahinde. Minisitiri w'Umuco w'Ubufaransa Rachida Dati yagize ati iyi mibiri yinjiye mu ngoro y'igihugu mu buryo bwatesheje agaciro ikiremwamuntu mu bihe by'ivangura n'ubugizi bwa nabi bw'ubukoroni. Minisitiri w'Umuco muri Madagascar Volamitala Tidona Mala yashimye iki gikorwa avuga ko imibiri yari imaze imyaka 128 yaratwawe cyari igikomere ku mitima y'abanyamadagascar. Ni imibiri iduhuza n'amateka yacu. Uyu muhango ubaye wa mbere nyuma y'uko Ubufaransa bwemeye amategeko mashya ya muri 2023 yemerera ibihugu gusubizwa imibiri y'ababo n'ibikoresho byanyazwe mu gihe cy'ubukoroni. Kuri ubu mu bikoresho 30,000 bigize ingoro ya Musée de l'Homme iri Paris, 1/3 cyabyo n'imibiri yaturutse hirya no hino ku isi. Ibihugu nka Australia, Argentine nabyo byamaze gusaba Ubufaransa gusubizwa imibiri y'ababo. Ubwo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasuraga Madagascar muri Mata 2025 yasabye imbabazi ku ruhare bagize mu kwica imbaga y'abanyamadagascar. Madagascar yigobotoye ingoyi y'Abafaransa mu 1960 nyuma y'imyaka 60 Ubufaransa bwari bumaze bukoroniza iki gihugu. Iyi mibiri izagezwa muri Madagascar ku itariki 31 Kanama 2025 aho izashyingurwa mu cyubahiro.